Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahabihi ecma'in amma ba'd. Rızkı turalı. An Umar ibn al-Hattab radıyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لو رزقتم كما ترزق الطير تغدو حماصا وتروح بطانا رواه الترمذي. Umar ibn al-Hattab radıyallahu anhu aytadi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı deydi. Eğer sizler Allah'a tavakkel kıla turgan bolsаңар, Allah'a tayana turgan bolсаңар, haqqысын berip turup, qanday tavakkel lazım bolsa şonday tavakkel kıla turgan bolсаңар deydi. Qanday çimçiqtar erteң menen uçup ketip açqa, keçinde toyup kelgendey rızkı sizlerge berilmek deydi. Oşon üчүн Allah'a kimde kim tavakkel kıla turgan bolsa, anın rızkısını Allah subhanahu wa taala halaldan berет inşallah. Hareketin kılat, biroq halaldan bolat. Oşoga Allah'a tavakkel kılışqa bardыбызга Allah taala tawfik bergen bolsun inşallah. Allah subhanahu wa taalaның rahmatı, berekesi sizlerge olsun.